Pozdrav ljudi, evo imam par minuta vremena. Znači, učiteljica mi se javila prije 2 mjeseca od sina da piše zadaću na pola nekako, da uvijek nešto fali, uvijek zaboravi neki papir i kao da ja njega kontroliram. I ja napišem učiteljici, reko, draga učiteljice, hvala reko na informaciju, reko, ja svojega sina neću kontrolirati, reko, on ima 10 godina i mora se naučiti sam da se zadaća mora raditi i neka se nauči sam disciplini, da je on odgovoran za svoje stvari. I ja njoj predložim, reko, idući put kad nešto bude falilo, reko, dajte mu veliki papir, reko, A4, neka prepisuje i reko da ima bar 1 sat vremena, reko, posla. I ništa, jednom on zaboravi, došao kući, ljut, koris, mora u školi prepisivati, mora duže ostati u školu sjediti jer je morao to prepisivati jer nije kako treba, nešto je falilo. Dragi moji ljudi, ovo mu je bila stvarno fenomenalna škola jer od onda više ni jednom nije ništa zaboravio, zadaća se radi kako treba, demencija je nestala u roku keks, znači više nikad ništa nije zaboravio i tu vam želim reći, nemojte kontrolirati djecu, dajte im odgovornost da su za svoje postupke oni sami odgovorni i slušajte mene, vjerujte mi, ja sam uvijek stajala iza njega, gledala, kontrolirala i osjećala sam se kao neki policajac, odnosno smo se nekako svađali i sad se ne svađamo nikako, on zna ako nešto ne obavi, da ga čeka lijepa nagrada i to je to. Nadam se da ću i vama pomoći sa time i uživajte mi danu. Kao što vidite, kod nas je vrućina, vjerojatno i kod vas. Uživajte mi, čao!